Kovela IQ nei sang bera in chalin hun top thlen hun tur a chu chuak ni in asoi ju thla khan posa siama hei hian internet alua ne hle Isu Krista hi pathian ani ti karing ti in aposa he posi avai razui ngal bok Christian tam takin an share dara ring hel tu ten an soi chebok ti chuan he pos ringo thi du tok lovin pos dang asiam chun zom le bok tun tuma ero rin na chung chang ringot ani to lo shrilok na lampang ani to thung asoi danin tun generation changkhat hun chung hian Isu Krista chu alo kir le don ni yin asoya athiam na manga achut chua ani mitam takin athu soi hi shethiam lon oma chu chu soi fi ana kan nei don ani hepa hi aming chu yang hun kim ania tuna hian Kovela IQ nei sangber record holder ania Isu Krista hi pathian kong le thu tak le nun na ni karing ti in pos asiama pos dang le chuan video in asiam to thunga he hi chu rin dan mai ni to lovin athiam na manga achu chu ania he hi chiang takin ka soingam tun changkhat generation hun chung hian Isu hi alokir le nge don ti hin asoi ani tun tuma chuan ama chung chang sang te hi kan bi chiang donanga ama hi mi fing tak mai hania tun din huna hian Kovel pum huwa pa IQ nei sangber mi fing ber ani bok yang hun kim kum som thum paruka upa South Korean scientist hian joni som pariat khan Twitter a post asiama Kovela IQ record holder sangber kaniangin Isu Krista hi pathian ani karinga kong le thu tak le nun na ni karing bok tin post asiama ni ti chuani Instagram a post asiam hi a viral zui ngal waka ni reilo te chungin mi makta duai somni panin he apos hi an view mana tin mi sang tam takin an react bok ani tunai Kovel thiam na le changkan na satak noya hian kim chuanin hetianga arin na waisen taka aron puan chuanga mawang hian mitam tak fak a hlo bok ani tin apos siam mawang hian mitam takin ama an ngai san thu le waisen taka tianga chet alon lak awang hian an ngai sang khop maya amero chu internet lama hetiang khop hian ngai san a hloin alar view chung hian jiang tak mai in athil tum ero aron soi chuak thung ani pos asiama chuan heng thil sang pathianina ama finna ada de chu tharabo tam tak pathian hne na suainan man atum ni hin asoi ani mitam tak tharabo tam tak pathian hne na suai thlenna tan mang atum man atum ni na soi ani ti chuani teng hian soi chun som bokin Krista hi ka finna bulpui ani ti hin asoi bok kim hian athil thlir dan shimshima po hian ama finna ringot nilovin pathian tanga finna adon chu ama tifing tu ani thu asoi bok ani teng hian kim chuan asoya rin na le ngai to na hi mishing te kong le thu taka min soi na turata na thlapoi mo tak pani anni thu asoi bok ani yang hun kim hi hetianga aron viral chiam na chan hi chu ama hi soita ang khan scientist le entrepreneur ani boka tundin muna hian IQ hi 276 niin Kovela mi fing tak tak te fin na let ni vel ti na ania ti chuan he IQ hi nem nget tu engmo zatan oma organization antirnan World Memory Championship le mensang tepon IQ hi unverified tin ani hianin tuna hian Kovela IQ record holder sangber ani thu an puang ani ama hi Neurostory CEO le founder ani boka tin he company hi thuak lampang AI power brain health solution niin he company hianin mishing thuak pi sel na konga ma an la ni na soya tin South Korean sarkar nen pon an thok dun bok ani tin United Sigma Intelligence Association po adin boka
technological risk sang la ka hei po hian machine te chu aveng him don bok ani atoi zong in kim hian anun pumpui chu siat na le thil siam chu konga amang bok ani ten kim hi afin mmp alama hianin pathian lampang konga thudik tak highland du mi ania Yonsei University Seoul changin Christian Theology bachelor degree tona hian anei mek bok ani kim chuanin hatia theology azir thei hi anuna athil ti sang to achuan thil thaber te zinga mi ani thu asoi bok soito angin kim hi tundin muna khovela mi fingber ania ama hianin philosophy le ideology sang te chu endik na le chui chian na te aneya chuti chungin kim hian Isu Krista hi pathian ani ti chu asoi tamber alani kim hian Twitter lama hian post asiam deuh renga Christianity chungchang te tin pathian lampang chungchang te po post tam tak ani to bok ani Bible hi update tharangai lo manami kha tun thleng hianin alarin tlakin alatun lai em ani ti in kim hian asoi bok kim chuan tiang hian asoya Bible hi afam kima chatuan dai tur le pathian thu to pani hei wang hian Bible hi update tharangai lo khovel zo khi ain siam ramangai ni tina soya Isu Krista zirtina kal tangin pathian na Isu Krista zirtina kal tangin pathian ni na dik tak fam kim chu kan se thei mangai na le chandam na chu tiin kim hian soi ani tundin mona khovel pum huwa pa mi fingber chuan kong le thu tak le nun na chu ammu chuaka ti chuan khovel pum pui poin save se adu ani yang hun kim hian Isu Krista chu tun generation hun chung hian alokal don ati hei hi pathian pa le tharau thiang hlimin kan hne na asoi ani kafin na hi katan nilovin pathian atanga sign ania pathian tak tak ani ti finfiana ta na thilpe kim hian pathian atanga thuadon ba ka hian athiam na quantum physics le Einstein principle of relativity mangin pathian local hun chung tur hi achu chuak tunlain science hian hun hi ala top lo ti ain tira tin Einstein principle hian hun hi speed le gravity azerin ain thak danglam chin ti alan tir bok chuwangin isuan thil sang te hi a thlen kim ma chuan tun generation hi athidon lo ti asoi hian chatuana ta na soina hania mihring sana anga soi hanilo quantum physics hian kan thil mu le rin te hi atakin athleng thei ti minzir tirani tiin im chuan soi ani yang hun kim hian zol nei ni lo ti asoya mase pathianin finna pek chu amaro puina tan ni lovin thudik tak buang chuak tur le science history le tharau lampang thil chu atak nge ni ti shet puina tan zog ani tiin asoi hi sa khuana kaushan anilo thudik tak zok ani chuwangin inlam leta sualte simin kanin buat sai angai ti dan pangayang nilovin laltelal lokir le na turatan zok tiin kim hian soi ani ole kha kha khovela mi fingber IQ sang berin tun nai dewa Isu Krista local le tur hun chung aron soi chungchang karon dalan thei chu hania hemi chungchang hi engi ngai ve dan le comment section lama mino share tir ve don nia